Jara hino ɗo taarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fiƴentinede annabi Isa nde. Annabi Isa yittitike ka kam. Hey, hande alkamisa mi yahata lekkol ko nyalande fotetende. Ko juldere honde ni? Pentacosta. Ko honɗum woni firo mayre? Awa mi anda de tigi tigi. Hara miɗo wawi sifanade ma fi mayre? Meɗen faala tigi andugol fi mayre. E nyalande yeetinede nde annabi Isa no andintinde wondema o yirtitike ka kammu ɓawto timmugol makko golle makko ɗen ka hoore leydi. Ko balɗe 40 feƴƴi ɓawto juldere yawtanede nde. E nder ɗen balɗe 40 annabi Isa feeñani laabiji buy taalibaɓe makko ɓen. Ɓe yiimo, ɓe heɗitimo, ɓe nafodi e makko. Nyandego o feeñani yimɓe ɓurayɓe 100 njonde wotere. Ko balɗe 40 feƴƴi ɓawto juldere yawtanede nde o ardi e taalibaɓe makko ɓen haa e ngo fello wi'etengo zaytuni. Himo faala wondude e maɓɓe o yewtaɓe ko hitti adalde o ƴentinede ka kammo. Mi timmini golle Allah ɗen. Joni yahe haa ka yimɓe ɓen fof e nder aduna on fof wi'onɓe wondema mi maayi e mi immintinama. Wi'onɓe yoɓe toro no mi wontirana ɓe joomi maɓɓe on. Ɗum ɓe wonday e an ka kammu haa pooma. Andite wonde mi wonday e mon. Mi yeɗa on bawgal fii no seeditorano woɓɓe goo fii an. On say annabi Isa towni juuɗe ɗen o duwani taalibaɓe makko ɓe. Wano o yewtiri non o mutinde wootere duulere buumi mo e gite maɓɓe fewndo ko o yahata ka Allah ka wirniɗo. E ko honnum annabi Isa woni e wadde ka kammu joni? Himo laami fof o jaaboto tondeji men ɗi e himo toranade en kadi. Wonande ɓen gonɗinɓe inde makko nde himo moƴƴinande e wonunde ka wone. Mi jangi ɗum ka nder kitabul muqaddasi. Awa ko ɗum e hino ɗo maako annabi Isa on. Wonundeji buyno wodi ka galle ben an ko fimiɗo yawde heɓilangol o wonunde. Hara taalibaɓen anano fii ko annabi Isa wonda kon e maɓɓe? E hinano ɗum no yaade e fodari makko ndi. Hondunge fodari? Mi yewtete fiindin fodari ka taarika aroyowo. Ko Husaynatu wonno e yewtudema. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.